Gledaj, tu gledaj, rekao sam ti, tu gledaj. Dobar dan, dobar dan. Prije svega, želimo vam sretnu novu godinu. Danas će video možda trajati malo duže. Ko to zna, možda i neće. Prvo ćemo vam pokazati, tu gledaj, novogodišnju berbu. Iza toga ćemo imati jedan izbor za najbolji ples, to ćete vi morat odabrat. Tako da ostavite glas dole u komentarima. I onda ćemo pogledat novogodišnji koncert i ko zna možda još nešto ubacimo. To je to. Plodovi, možemo pobrati plodove, ove tu zelene nisu još zrele, ali slađe su, slatke su te zelene, mogu se i tako. Ove tu su polo, ali možete to ubrati tako. Ovo tu vam je zrelje, vidi se, druga boja prava, to je odlično. Ove tu, ovo ću ostaviti da još malo naraste. I to je to. Ovako znači, vi ćete odabrati jedan ples, tako da bit će 5 plesova i ostavite u komentarima dole, ostavite znači 5 plesova i odaberite koji će dobiti 5 bodova, koji 4, koji 3, koji 2 i koji 1. Tako, to napišite i onaj ko pobjedi. Nemojte previše, možete glasati svako koliko put hoće, ali nemojte previše, da ipak ja to mogu pobrojiti. Ok? Dobro. I prvi ples će biti polubatarelski ples. Drugi će biti ples u kasnim noćnim satima ili u rano jutarnjim satima. Onda će biti, što sam to napisao? Treći ples se zove Uhvaćen nespreman. Četvrti ples je ples sa zvijezdama. I peti ples nije snimljen. Znači, ostavite za svaki ples od 1 do 5 bodova u komentarima. I ples koji pobjedi, znači ovi plesači iz pobjedničkog plesa, imat će jedan izazov, ali o tom potom. Ringeraja, došao Čiko Paja, pa pojeo jaja, jedno jaje puč, a mi djeco čuč. Evo ga!
Dobar dan. Reci ti zubaru svome što te muči. Hajde, reci. Na uho? Hajde na uho. Je to naprijed ili nazad? Je to gore ili dole? Je li to lijevo ili desno? Ok, daj da pogledam. Reci A. To će doktor morati izvaditi. Ako te zaboli, digni ruku, ok? Digni ruku ako te zaboli. Evo ti samo malo anestezije prije. Ti otvori usta i ako te zaboli, digni ruku. Još malo pa potvo, evo, evo. Naravno da te boli. A vidi, tu, kad je tu gric i grec. I grec je tu isto. I gric i grec. Kako te neće boliti? I gric i grec su tu. Eto, možeš ići.